Cha sisekhona la kwamathe upart 2 esike sakutshela ngawo ukuthi soqhubeka no part 2 la sokhuluma nodadewethu sizomdedela nje asithathe asibeke ngeke ngimbuza amagama akhe aphelele kodwa uzovela nje ahlale phezulu kodaba ngoba into esifuna kakhulu sifuna udaba sithathe sibeke dadewethu kwenzakalani empilweni yakho. Yebo kuthe ngikhulelwe le ngane lena zazu4 kodwa empilweni yakhona udokotela wayengaboni ukuthi abantu abangaki. Ngahamba ngaya esibhedlela eNPA wafika wathi udokotela angibakhiphe ngibabulale ngoba kuyafana ukuthi ngeke baze baphile ngoba bakhubazekile. Ngathi mina angeke ngikwazi idokotela ukuthi ngibabulale. Wathi hamba uye kudokotela wakho owayekwenzele incwadi ukuthi akusayinele ukuthi ngizobakhipha. Ngathi ke mina angeke ngikwazi ngamane ngibuyele nabo emuva. Uma sengitetile ke ngizobe sengiyabuya ke ngizongikhombisa ukuthi sengibatetile kodwa ngoba bakhubazekile lona oyedwa uhamba ngekhanda laba abanye baphuma bayizicucu badliwe isilwane ngaphakathi kodwa kwabe sekuba khona kubabwabo umkhokho ukuthi sizixabane ngokuthi sekunabantwana abakhubazekile. So lona omunye uhamba ngekhanda akanawo amalunga akayihambeli akakhona ukwenzani uyapeqeka kodwa ke sabe sesaxabana nobaba wakhe ngabona into esixabanisile ukuthi ngoba nakho kunabantwana abakhubazekile wangabondla wangasupporta ngagcine ngabuya ngathi into engihlalele lapha ayikho ngoba akangikhokhelanga lutho kungcono ngimuke ngiyohlalela ngasekhaya. Ngithe sengibuyile ngithi ngibuyile ngakaqoqi konke okwami nje ngezwe kuthiwa umuzi usudayisile sebakhe kwenye indawo kodwa umkhokho kusho ukuthi umkhokho ukuthi ngoba mina senginabantu abakhubazekile ngoba laba abanye baphuma bayizilwanyana. Nina abantwana nengane engaki nayo baba wengane? Sinengane ezu5 zu5 ezakhe ezu5 ezakhe ezami zu2 lezi ezokugcina lezi athe mayisebona ukuthi hayi laba bakhubazekile lona okhubazekile wasethi hayi yebo. Okay lo khubazekile ukuthi nje ngeke sikubhekisele ubuso sizo la amalunga akhona yabona amalunga ngithi umuntu unamalunga kanje yena akanawo amalunga la akanawo lawa phakathi amalunga unalokho ukugobisa la yes lapha phezulu la emalungeni phezulu la kugoba khona la emalungeni phakathi nendawo la nqhamuka khona akanawo amalunga kuplain nje iqondile kuhlezi kuthe nje izandla zakhe icikicane ikhombe phezulu nangapha ikhomba phezulu. Uthe uneminyaka emingaki? Unonyaka nenyanga ezu4. Ukhasa uhamba kanjani mayikhasa? Uhamba ngekhanda akakhona ukukhasa uyapeqeka athathe ikhanda abhekise phansi athatha amehlo abhekise kanje so emuva ebese suphakamisa isisu lesi kanje bese inyawo lezi bese uyabalance ema kanje akakhona ukukhasa akahambi akahlala kenze lutho. Olunye usizo ngenzeka ukuthi mhlambe angazi siyacela nje nesingakwazi mhlambe i-wheelchair mhlambe ingalekelela. Yebo ingalekela. I-grant useyihola? Yebo uyayihola i-grant ngoba ade asabnikele udokotela impesheni kodwa ke incwadi nazi lapha endlini uthe ngoba sengibhukhile ade bathe ngiyobhukha uthe angiyibuyisele kudokotela eTshejuba ngomhla ka2 kulenyanga soyiqala le ngoba soyiqala nje ifile ngizobe sengithola ngale elokhuzaneni kaSasa bese sengombhalisa impesheni. Ikhona i-grant ukuthola i-grant bese kufanele ethola impesheni? Yebo sengilungisile incwadi zakhe zikadokotela umnikile impesheni kodwa kuphela angakayibhalisi kodwa nje kusafanele ngihambisa incwadi le phezulu ebese sengiyabuya ngibuyela kaSasa futhi nezinto zakhe. Okay ngicabanga ukuthi mhlambe siyocela nje ukuthi besilekelele ulala naye kulesa simo la ade sikhona endlini. Yebo silala naye endlini akukho lapho ukuthi akhuleke khona noma ayihambele noma hambe ngalolo khanda noma hambe phansi yabona mangiphumule noma ngamakhelwane ngiyamemeza ngithi abamgade embedeni angazashaye ngoba akakwazi ukulivusa leli khanda ngoba makashaya vele kuphelile ngaye ngoba likhanda alivuki. Yebo. Okay ngicabanga ukuthi sibonele sizwele usizi lomuntu omnyama sila eSouth Africa akuyisigodi sila sisophongolo ngiyacabanga ukuthi ukhona umasipala ikhona i-district ukhona i-province akube khona mhlambe esingakwenza silekelele lo mndeni ngicabanga ukuthi mhlambe ke uNkulunkulu esimkhonzayo
emuhle enjalo sizolithola usizo nalo lelo themba. Yebo. Singabonga nathi uma singathola usizo ngoba umphakathi usiyasihleka nabantu sabasihleka nje noma usuphuma uthi ugezile uzuzenyeze nje ukuthi kodwa labantu abakubukayo bakubuka ngoba uphuma endaweni enjena nophinde uthi oh Nkosi uNkulunkulu owaziyo umdali owaziyo bayazi bona. Okay, asibonge kumakhelwane onofefe uphumla wakwabiyela naye othe mayibona lesimo wathi no akamemeze noma ngaseduze kubo kodwa ke ngiyakhumbula ukuthi bahlangana nje eclinic walalela lolu daba wasedayi bakhona naye abantu abaziyo angacela ukuthi beze ngala bezolalela nabe bedlulisele phambili silana nje noma engafuniki ukuvela kuma camera kodwa nangu khona siyabonga kakhulu dadewethu ukuthi ke uma ubona usizo kwamakhelwane yikho lokho esimasithi iSouth Africa isigodi kusho ukuthi azizwelane sazisane sithandane sisizane sizoyakha iSouth Africa ibe isigodi sangempela angehle ngobonda ngethemba lokuthi ke siyokhuluma futhi nosizo solithola nendlu sizoyithola ezosiza umndeni wala ekhaya.